Ai ko blay pi bora sekene ka podcast ta jangi ko bertang di baman kasni de every day. Mada kane ka episode pan in yo amni shong e khana badi thu but George Vannie Lyngdoh ibade assistant coach ka Shillong Lajong ta te George di perlok jonga ba ni la he asan lang ka jogadong te ni yo ya thu e khana bat tip lentil ya ta jongi te shawans dang ko ban ai ko blay sponsor jongi ka GN Suzuki mo blay Shillong. Kini yo akan ke showroom ya ke Adidas 125 BT Ride Connect ke Access 125 BT bari ya QA part one visit ya ke Suzuki showroom ni yang mau beli minta dan di offer but products ke bebas lah. Risuan pada jangki beli dawan. Risuan si podcast ini dia pila ban kongai ban pengitu ini di baik pai but ka suatu long lose yang kena LP. Te show ban sedang aku ban aku beli show ka tim ke jangki ke ba penyanyi ni ke podcast. Te mana cuba je ki videos man laga por ki long very inspirational. Te kubli sebut dawan do feel aje kom kini ki podcast ru ki long very rare kan. Te ngakateng George Vannie Lyngdoh Nongrang te na shong asa halang kading. Wadi football coach ru assistant football coach jangka club Shillong Lajong Football Club. Kaba yakon po ka league but te kaba mata ka yakon po ka Durant Cup. Te akipur kiba mencurai kipur bangan angret antara pipi kam tebai dia kena uba syang serum seneng uba koi tengam tu bro kena uba smart ban krekot ko abitang ban enjoy kipar lo ko tang ban lila ka football tang ban perlu kai kapor tamam ko ang krekot te tang ba kat nang ya kisni kat nang ya kipor I grew up ngalong kum play football te hanta ngapoi syaka coaching career hanta matang nilai kendo biang ni dia kemau mensual ba dan ni helang cuba no kemau bro itna nak dong seanga George dah ba terima ba tafa ba striker so mong talong dia kerana dong tu dia kilong nu jing sam ju pimi shot pol pilih kai tai senong tu la se ba but pat yang sila kai tu pasti ni umum no kalau umum ko por mensual te ka compare mata ka por mensual kim dan kini ki futsal turf ki ba phi mata ka ba kamadan kalabre mod te mencuali te ngitip ngai perbedaan rasa seni ngi lek kai ba ketika madan jingking ngadan lumpang tinggal ada prio beli safari begitu kum jok ya te mencuali hakasinya dinti ke jonga kabut ru imei mencuali imdala than mentit kabut iti bitang ka tangkawi kabut kabade ting shelami sisajan tit kabut kawi hapne perot till the end of the year te mencuali ba berjong ba yang mengabit ku striker de ngatai koi syakatai wan ka poi syakata tambah later on sebelum striker yang lain le nak ku defender ku fullback kan telong ku tu porang shaba filer se ka first tournament je fi long no ka experience an pila kai na ko long no experience pi position na euro ka first tournament ke bang ala kan long bala kam long ya si kam di ka tournament along organize professional along ma yes along shop ta long position ni anta ke first tournament ke jonga ka dei ba nga to pong na di school nasin na dunots kadang di class 8 te to ko por ka don ka di ka trials ka ba ki je di khana badli ja khun station asansol ka di ka founders cup ka di jongka under 13 to ko por ka no ka di first time ka ta te to ko por nga sha jien amang bang asu tena pernah bilang ka football aku akhir wan mi thman te nga sha jien to ko por te ha por bangi travel setie first time ko organize ka tournament kalong ngingi perju lakai menjori ni tournament tambah long por baki organize kum tu ki opening ceremony ke jing lakai ke don ki referees ki belang tu kalong ka yang tu por ka long professional show na kan the first por ngami madal tu ngai lakai ko mu right back ha tu ko tournament overall ni job tamanya ram no final bakata ko wiga team na dalching so katu kadai ka first football tournament na abang ka ba peni jangai ka football amar bun sen hakatu kan final ka bangaram mga bun sen ki khana ki shime kan kumba ka de ka ba long sosi ki tabanga pa na shim kumba ngai iba ki dang don ki khana ki ba bet yang kum competition nga so now tu hi kayo ka man sem mga Christo matan so that is when I started pangan ka football then ka banga stang ban lakai started slowly ban long lakai professional
There menurut ba let's say weapon relay se phi ba or George fit people sa help long serious sa nomor so kata let's say first tournament di bidang participate di from tour le long but dan temen ba ang pi ang to kan ni dia jing em jong ba mana mong smart pan football ba The first person ba balong bait ba recognize potential of he can say dan di coach ba recognize to ba recognize fit apa atau kopor por pangalala kalau jong ini te kopor house tam arajar khatsao kadang katorban jong ka under 19 Shillong Sports Association so ang to ki teams babit under 19 to kopor kadang ren kadang tang khatsan stan te u coach bai ka sap ko jonga u di coach Alison khatsan tio tadi coach u assistant coach jong ka mohamedan bala ti first khazi u ban job ka I League kedua bala don rubat ka Northeast United ka Shillong Lajong bala tre rubat u coach u Khalid Jamil badang sha point dang mentah ya ka national team jo India so hakapor aja katsa por bagila ya nak kai tu ayo mi bich first 11 nomor bu yang abanga dan ke tepasan to por nine lek kai right back ki te wi ka sap ko jonga kum tu tambah sim story kum kalau ke first tournament ya ran final ka tu amjo te hakpor ba ni la ya ran final the next day bani dan po hosting ni don ka meeting ukhat individually ni tikit players te ka jing khat individual jong players ukhat usong shop nga tu orang kena orang ba George ngai shisha ka tu ka potential tu pamedan mu player football bade ben shim dengan ka start pamen pressure tom shushu so ka tu ka pen kin dik thia ngan ba what email pain pat ong ya kom ta Henry Ubrio coach badan bat nga dan tentang ar panai lai na u ong ya kata te kalau along kum ba ka I men sim nga ka pen kin dik thia kalau along kum ba ka pen orang ba ngai nga orang percaya orang tak uang medan kas number jam kadang ren mela kai 119 kan ni kan do something normal me have new sik kan ka sab ka jong me la da me ko ban kiu mu professional player so kata ko ban anu yo play ru bla ai nga kan ni kala ka bangan yo pen ni madan bat yo coach Anderson ru ubat ai ngai kita ba met same kai ka bangan ya cek mat dinang ta ka bangan ko eat bat bangan ka realize bangan kiu be kan ka lan support bat kan ka van din show training ni kilo kum no mencuai berwit inclusion takin dari kilong beri kumno mencuai ka training si ka knowledge ka ba kejingan hisa juki coach ki bayo ka ba mencuai dei ba ka ba benda ka lap care dei namar ba haka pertai ni happy wolfi dei da jingan jing sta juki coach ki ba kai mencuai ru ka tino more orthodox dei ka pada dan tan ka tu ka position specific ka ba ki ni ki coach sentang la kam chat mencuai shibu ni ada kai 442 một mà mấy defender mà mấy bên mình đang defender mình bắt các bạn lên check man yang bên midfielder hang ni striker tap goal kalau mình kumta tapi mình ta film ni ki fullback bi tap goal dai ki central defender ki tap goal one goalkeeper tap goal and then last dying minute tap goal so a lot kala change there sometimes the training session mình try ki coaches shopping sedang warm up makan mau dai ka warm up ka dai mare shipau at like for warm up sendap ila kai game ben kata di gampang ba kim de ki coach ke bang sa tambah kan knowledge misho kalong kum tu kalong limited te men tapat ka jongi pat kalong ba latang is por pengistan ka training session ke ji ni dan ka activation chuan te dan ka activation ni dan ka warm up da ko warm up te ni dan ka ni raise ka intensity ni dan ki passing drills ni dan ki rondos kum tu ni dan ki ball position te ni work ka ka bang move ni work ki players kalong kum ta teki long masuk angkai mensuang je kemar balong ba kami pa long mentaro gibun masuk kuat taman long doktor long engineer de pemain yang sampai pergi kesan jo seperti pergi amal kuat long bola dan pak kuat long coach si kuat fi ban ni ban long officer na ban long sepi le namar be mi pa hi mensuang de ki perkhati ke bahai ni ki kon kam de ba ki shu mak namar ba ki kan cikala ka te ka ba ki me ki akhmad ni pa di kata tengi hap singap hi kata wala kata ru hi ale kan pala ai benya le kai be chi te ka de tat hadu pa ka kerteng jonga kom tu pa pangala ai le kai fan bola sha jit pa pangali le kai to ka first tournament na jong ka Bayern Munich Youth Cup ha joka Adidas sedelin te kami ka kerteng jonga kalau kau nak so kalong ka babastam experience kalau kau nak experience waktu niat long choose tu ba ni kong hi porbani seleja kata ka Adidas FC Bayern Munich Youth Cup namangan ko ngala ka show to ka na school betul betul dengan mo tri ka tengah le chiti sha Delhi ni le lang ning ya
ialam coach Tili tu kapor coach Tili ialam ini te kade organize jong ka Adidas kalong very well organized hadu ba senrong ki kamera ru kila long be ki bakul kila long be ki kamera ki bla bu lepa kita ki merchandise Adidas kan jersey kan patlun kemudian kan lo sedang pa bengile chamadang ru kalong very professional kila dan kitu ki dan ki foreign referees ki bawan te katu ka deka tournament ka baki scout ya katu nakabain ni lakin jet ki player kumba Shillong ki ban ya kun ki ban represent ki India sha Germany hamini ngate nga kham sa jet namar ba na kham to ko na kham la kai bahai na namar ba Kalong top banyak na kayo. Kalong ano tu sila. ki dan ki teams to one ba Bengaluru FC ka dan ngate ba na Goa to ko por ka Sesa Football Academy ka dan kalong very tough ka Pune FC to ko por ka dan ka Pune to kalong ka ting ka paklan nam ja ko ting high league ka job ka Pune FC kalong very tough ki players to kalong very physical namar ba player hita anda lawi syabaran utsa smutu ka jinge kalong kumtaf lata kidang dan ni hapo Shillong dai da kai ni dai ki pak mi syabar kim patep kalong kum syabar pindala mi pinala la kai pinala yu ka exposure the experience hal tu pinsa kansa tem experience you player kan so kalau ka ek barang very tough and katur kalau lo kan step yang apa upgrade yang jong mat kalong hadu kata ke competition syabar kan Kini ki club aki la kaya msyar mung ka South America la kaya msyar. Te kalau mung experience ke jong South America pat. Amar na small jete long kontak share keren magi kemudian and this take yung ka rush baka the crowd become long intense ay yung tama syuan. Kate naman perbangai mina so perbangai lagi sya so ya katu ko for kalau alang perbangai amin na jong te yang amin na jong kum tu ngalit siya Saumer mat ko por ka Saumer kay kun po ka Shillong Sports Association ka first division tega job kan siya ka super division kata di ka top most ang po ka Shillong Premier League kata di Shillong Premier League kata di ka top most kata di ka league ka kun ka la jong ba karang budget lang sneak tips ki banong top Shillong so ka jinglet junga siya tiro ka long bang anyo le kai Shillong Premier League nga te ka Saumer to ko poro kanang biang han rong Shillong kinong panyar kitang biang ba te ka team ru kalong very good mar ba kidon ki place ki express ki bila min ki clubs ti paper ki bon la ka te ba team shnon ba te kalong ka ka ba basing namar ba ka on a very good experience nga kin andi kum kata ka jing ya prof ke te ba kham sham gen ya kata tengah kham sham dei ka don ji ka mo ka don dei ba ka style di time ma kita te kita Nomor kum dapat ki football long ki Premier League ki idan ki cakap ki intense ki fans dan ki cakap apa kam dah lelai tan dan pergi rivalry ba ta dari segi lan fia sempang ya kai tu ki clutch nong ki tu ya kata te ki fans te kalau no ki team shnon te ki bun ki word ki kun man team jang wat wal ki bun ki pat ba ki wan national te yang tu bat fi decide nak per transition tu kucing pat dang long pada dang long ikum tu ki per fi ang bata la biang ball top na anda ada coaching yang kata mari ada yang macam started do coaching what made you decide yang kata hapor ba mas dang yang bangan berkat dia kan ka coaching ka jonga kan kalong hapor ba kalau in my dying career my football ke bang along very realistic tawa berkat sisha nama ba to poro kham he karta to por it kelas ke bang le banya le kai football ka dina ka Meghalaya under 21 to por ka kilo in game sa Guwahati dia tu kapor macam yomi nama kibun ki pilih sebabit kalau yang pemtaan ngablong realistik ya kata kencing shot dia kami yomi te kalau frustrating ya tu kapor ngalak dan kani injury jangan nama ba tu kapor ngaur nanti bila kai football sama lanjas kuti slip gor te kalau injury te kalau thuti te la so thu ila jong ba ngahap ban perkhat na te kawika kalengti te ka jing perkhat ke jonga ngin kong na kham perkhat sha bangan mang football coach ala perkhat sha kino ki zinti ki babala bangan pursue maybe have a football thing so to kapor na pulih antingis din kom to hi perwa te graduate te na smart have polish pang ka football especially Indian football te na ikin hapo ka all India Football Federation kan ni ka jonga kin anjing kai ki football management students kan te na hap talk exam kom ta daftar te na apply kan ni to apply na yo kan ni
Dia orang very interested akan ni ka Juve kan ni ka journey ka junga pangan long kum ta football manager ma man dai kham yo snow than kan ni ka jim pule ka baki pule kum kan ni namar ke ki ba ki pule man chwa ki ni ki general manager junga dai ki ki part of junga ki bangal ai thu adin ki pule be cha abroad te kan ni ka long ka egi bang so tan mar ka din ka football federation kum jo ru kan ai mi ka placement ru te na comment hai kata cinta dia placement itu aja kata Yo placement tu saya. Kapor ngayo shwa po ngatri po AIFF. Kata kan ni kita juga AIFF ko ba ka club na Spain. Okay to. So ngayo ni ko shwa po AIFF. Hapo par kidon ka second season juga I-League 2021-22 try. Dengan bakal natin. Tengah terlibat kan leagues department pengin organize ya kan ni kebakan long back ka very systematic organize laman ba tu kapor kadang dia organize support kadang dia ka bio bubble. Tahun ni dan likely ki hotel kisah baru kita mailing and ngim la bangin mi shabar kim dan fans to kapor so ni have long bit inside the bio bubble te ka along very challenging ni bangi sa again pop hotel have travel ki matches ni on pibean ki along with tanki officials tanki dong tri bla ki bala shini ki covid event and precautions dong shadong ki yo den pan train to te katu ka penong nga bangan pressure football management kebahagiaan pernah kamu suatu tenang. Tenang tu bagi one the youngest coaches semua jangka Kolkata League Football League. Itu ketupat ada jangka. Ketua beli hadin. Ketua dia house 6 last year 2024. So one of the youngest viewer Football man. Yes. Tahu experience tu nomor tang sam long kena long coach segitu baru atau long mah team leadership role lagi long kong loi. Kalau coach wa Little Stars Academy ke balong residential academy ke bangal atrai ke balong very professional ke bala push ki kenaro makin achieve haji game ke jungki they tak football different sports music kum jo Residential Academy mungkin lawan sang tu isa ki kena ha isa ki kena yo an puli yo ne kum jo ha te train tu ngai harap ya academy ru ke bakan hakka nadong shadong ke management kum jo ke knowledge ke bangal yo kum ta te hadir nang tu kanda ngali tray sabat coach Anderson ni Shatisha Bunker Hill Gurgaon namar ka to por ka company Bunker Hill ka mud bakannya kan kit kan bid hapo ka league I-League bakan bid so hato ka por kidan Santlik sauna Santlik teams ki bid ka Bunker Hill Gurgaon FC ka namdari ya terkashi bat ka kadang sa kawin ng atlet. Te kita ki teams ki pita po ay te tak atlet ki dipenyo. Kan. Te uniu Bunker Hill with company umur dan play jong lajong ka Gordon. But at the same time uniu Bunker Hill sponsor ko Mohammedan Bunker Hill Mohammedan. So Mohammedan kay kon ka ay league. Te uniu Bunker Hill Gordon ko ban kon lang hapo kan ka ay league. Banchu tet franchise kum to ben. Te uklem yayo namar ba uwi try la ban atlet ki club. Nama ki don ki kendon ke dari kendon te kumta ngabot coach Anderson ni la don pa tu kampung kan kun shwa bakin bid group kila khadi ban set up na dong shadong man ba shwa bakin bid group hiab long ka team ka bala long na dong shadong ki coaches ka youth set up ki di ban don na dong shadong ki di ban don ki coaches ki pabat ka license ko bala kam he te na dong shadong ki protocol ki hab don ke so ni la don pa tu kumba arbnai lai nai tam te hadin bakal nok tak bol if people will try nak benda atlet club te wong nan tom ni le ya kan ipakan Gurgaon han buta ka youth setup ngin teach ID kan margadan ka Mohammedan makanya kan ka feeder academy shaka Mohammedan sporting te ham tu hi ngatre shisnam te hatu ko por Alessandro kumjo umi no ma ka academy ki khati ubonde assistant coach jongka I-League jangka Mohammedan. Nga kadang abang kerja juga ada yang sedap, ada sembilan cakap I-League. Hawan. Kali tu senam hiba kicap tu ya ke I-League ni. Tena attention tu lah shisnam. Tena ada shisnam untuk ngawan Shillong. Wan Shillong, wan cuti. Tena SSA ki kot dengar ki appointnya abangan long head coach kan ka Meghalaya games ka banyak kun catura. Tu try lah kan du AIFF catura tu kun. Te kum tai ki khot denga te kalong a very good opportunity mo na making ki khana ki young coaches ki ban shinti gen te shinti te katuru miaram semi final ka bhoi 2-1 te ki khana ki dang long fresh te ngia job padya ka third place bronze
Yang try nak ya pasti cumi try ulang one the youngest day but your license coaching license nak kumno na. Yeah. How hard was it when your license ke process tong long ikimpi kan essay ki wajang ting pung. Ka license te kat papinaki nomor ka license ni don laka kerdan te Hai. ka first do ka de ka AFC Pro te ka AFC AFCB AFCC te ka dan AFFD te ki coaches ki bakwa ban kulay ki habis rank ka AFFD Fine. te ki nala pas ka D ki la ka Ikan montar. kata AFFD kata kumbaga Shposi na makla. Nhau na shposi kum tayo ke. Kidon nang ki practical session bab kum jilo ka cherry. Bab hap to exam. Te hadin chis nam pilaban apply ya ka C license jo. Te haba ya ka C license pan kade kat sausi ana makla nga. Sausi fai. Sausi. So you got to the pas to kidon ki practical kidon ki cherry session karanya nange kanang na C na D sha C sha B kanang te kum tayo. Te nantu sa kabi pat kadang 2 modules kadang prasni but myosni. So first module ni ya prasni katang dan ka practical session the hadin arbanai tak ni coaches ngabi pilot laki jong ki academy ki club ni try ka kam coaching te ni sawan pai after 2 months ngon pai course ke they won strategy ni sa review ni kat kum ka performance ka jumikin umar hakat ba arbanai ka bangi let umte ka bangi shule ni shop in ha prepare na dong shadong kidam ki match analysis kidam ki match report ka annual planning ka bangi able wala ni kan wala mon so pamde ka basupin umar pindala coach ka D license kidang dei ki 1 versus 1 2 versus 2 te ko ga C license kidang dei 7 versus 7 lan dei 8 versus 8 the mahkabi license kala dei 9 versus 9 and 11 versus 11 te kawa kami ada coach ada coach kan cincahi kau mengkata so kita kerta bakal bakal risiko kalau more and more challenging Te pumunta lang ni ba walang magpitramalik man so ba kami jar la kai style penting kai style tu kami jar kata kami dia slow now kami build up now kami dia fast pace style so people judge kalau kum no long ba once you stop bal stu lang gi long in a simple way was to dan di pai ba gi sai ye la ta ga kita la ka jongka ngana suchu yes ma kan sa nok sasha pisho wan ka jongan mo Pep Guardiola la polish bahaya ka to ka tiki taka but ban keep the ball then ka to ga philosophy ka jong one of the philosophies hard and pintek kum you Diego Simeone utu jong Atletico utu ila jong ka style ka jong kalong very compact defending very you and one of the underdogs ila kalong you so ka to ka philosophy ka jong apa would defend kalong very organized kadang like to keep penetrative pass ka to ka philosophy jong kalong bungta te ngaru como coach ka philosophy ka jong ngaru kalong ba first and foremost ki players ki jong ki de not comfortable with the ball la da ki long comfortable with the ball kila they can do anything kila ban kan ka ba ki month hamada kata ga de ko we what ban receive under pressure la da ki do okay te ka we ru kalong ba na ki player la na do na midfield up front dai dam ju restrict ye kini bakin anything bakila ban attack anything ke bakalong creative bakin tap ball ki de ban le we dam de bono me yo point to me de ban le to amar ba shisin ki player ki la yo hi hakmat jong ko goal ne hantu ha ka final third de ka shon ha ka creative mind bejong ki ka bakin ya kalau kumta lam la bangat khlat kita di some of my philosophies kan and ladang ni defend ka de ban very organized ki zona defending skin or organized tam de ka bakin kan light ka ball kan ki loose ball ka ding lat so that is just some of my philosophy tamba kini ki ba nga layo jing nan stan ki coaches kum jo ka philosophy ki jo ki kino kum no ki premier league coaches kino kum no baro ki baro pat ki long kum ba nga par ladang akan do ko da team kum no ngaya khun bat ki ka game sa jo ladang akan do ko da team ka bai khun long ball tadi ya ka nga hab ada ki kita ka long kum ta de so de ke kung coach su filan tesam ban khang ba ki ni players jong iram ki ba kwa long player sai adim ke common mistakes fi not tesini players like as a coach for the time long and common mistakes ba ki matis ba bring them down one thing that kaba nga agree
bo we coach ka bang apik ka podcast pe chung ba shulia mana kani han ko de coach jong ka under 20 jong ni ka Indian national team kan o coach Bibiano Fernandez sudina ko wa utoro de coach ubala imbala anong mala produce pai ki khana ki ban mi khaman ha ai sen ki jo kila pun na ki khana mana kani u job ka saf tournament ka bade ante ha armachal ka job ka ri jong India kan so wang yang ka podcast ong ba the one thing that player lacks cái kapaki player lack menta kata ngam de ban khot bakadi ka sap ka talent taba ya kata nga khot bakadi ka talent menta kata ka de ka quality ba ka jing kristam ba jing ham dan show ukna menta ka khamyar ba na bukna ba kristam uban wan shakamadan ni tang wan shakamadan hapo ka team session uban I all out 100% uban long ready to learn uban long ready to improve uban long ready uban work na ladin uban take care ka ko take care jong kam apa jong jong ni kata kiples kamya lada kidon ya kata kitrish system kata kasap kan bari dia kena what is your day to day like as a coach assistant coach jong ka Shillong Lajong to ka gen real lot is ai iwan we tiu je ni coach sai kani takalong na do mustap do jan miet nja swing do coach jong ai Lajong especially dan ki you like idolan cup dan di cup sebut kai nang kalong kum na kum coach normal day kalong ba start me don ka training session kanong buje we don 9 to 11 2 hours okay dan ni teng ni don jamit lai do san ta te shwa bangin le chamadan ruhi u ngala ya dan nang ibu head coach pening pen ka training session dan ni coach ula upload ha poki Google Sheet to tengah page na dong sedong kai ka bangin le amtas ni ka topic yu ka bangin le amtas ni te ada ni la po chamadan bro ngala set up hi ka jong activation ka warm up ka ki passing drills na dong sedong pintu te ngin dala dep nong tu ka kam ko jong kam de ta bakal dep nong tu na assess you head coach ka tactical objective ka ba upa bon achieve ki kana ha ki shubo ka topic ka jong ben kum ta ter te ndi tang kata bang ila dep bro dang ila dep ka training session tu ushat kilian how do you feel kum no mes no yo te pada kum mes no yo training session mano balong kum no mes no balong kum no so kalong ba advice kalong ba ka sa kai ka bang yi jik tu na ngala ong ju feedback and kai ka ba u du na uang ba so kalau along ba kum ta hi ngau ba do ka jing share ka jong ni den kalong kum ta te wat lada kata ru hadian ni share diskusi ya ka player load ulong kum no to player ka load dia se kilap namla kalong shwa bangin plan ni ka training session ka bang wan chakman te regarding ki kenal ki injury kalau kum no ka por kan shame kum ta ter kalau menurut pressure di ring tournament sebab ya kum tu shubo ka khair ha tu porta ka pressure ter dan ni na thai dan coach panong ba pin chumi madan baik pechule yang tu kadang big pressure da pyong sa kum do no do kadang do especially dalam dan professional football kan nomor ba kum ka duran cup ka jungi ru ka bang last down benda ka tournament quit ba mo tu ruang ya baik ba long 3 10 skin dia ni da join kum ki coaches ru ni hap analyze ki matches ka jing bakla ka team ka jungi ka jing klan ka team ka jungi ka jing bakla ka team jungi way ka jing klan ka team jungi way kum no ki way ki teams ki de hapot ki individual tactics lang ni kinu ki tactics ki mi le ni hap long tani kin ban tip ken ya kata kai ka biggest motivation that keep you going like let's say entah mau long ba cipi ya tu ya shahmat let's say done for some people they money, for some people they success, for some people they kung tama bi ki semua kai ka motivation to keep you going by every day like ni Amar is a very hard life long discipline na long very focus long ta ban mestang shisngiru shubu ma upset an example let's na jadi player orang tua itu masih very tough kawai ka motivation ka ba hado menta ka pangalaman bang ba kading man sing mga kadame abit tanong ba nado ka sini kong ka bangaray pangang professional football coach din nado ka license ka bangale nado ki teams pang coach ha dapat kat bit paling apoy ni nakadaw biliyo na apoy ni and ti ka bangalayo na kani like so baru ada pai tengah pet dia kan dikelentias ke jangan
kadi kata bakapa pen ai man sim la kabak pen khithia ai ngam step kabangan push pambet man sim nam ta ka club nam ta ka team kono kono ba la masain ken kadi kata te mentah sebut dan ki kena bedang red sebut ki baik ini podcast mah khasau senam makale senam ko awlah bola dan jing thang ma te ke ga ba phnong ya ki como player como coach umri belasan ni bara any message sikit mata player pressure tom mata ben sim dai and give up dia kata saya di sini ya ka anong yung so baca kata ko and kalentian joki player tamde ko besok nama pun kena mata kim dan patience kata ngala benar ko awal education so ki ko dan syara ke mai subun ki ko abi ni la ka gun ki ko abi mesti dun tambah kamlong ki kamta football this time teman ups and down tambah fina block system ban and that block system pin saya ada ya ka cengjo kata dia ngala ben ong ni kata nama bangai di jongru ngala dia kata ka experience and ki pun ki player football professional itu la danaka experience kan okay pe ita thare dan ho thare na kini na ka Meghalaya dan ya si player ba in talk mat ha sebut sakar masuk ni sabaru ni saya seorang tu pe maka custom plate kini for sebut terus ke ada assistant na di sesuai dan tambah seluruh kalau minta ngala ki players ki join the na ka Meghalaya ki la player tuwi ka babor ki coaches in praom masih bar ki on player coach dengan dua di player Meghalaya di kita ki belum beri creator beri smart target point ki man kenapa di players jungi ki bala syabah bala kai hai sel unjuk kila kana ki team su ki bahe umman hakani utu player jungi woi ujroni padi jikadar la shasan cakap sigoa tigidor kasi jungi ki syabah woi la kai ko rang la kapan jalan si tigidor ai bandoni woi kena po Kerala Blasters so maki ru ya jong ru kim de ki players ki bala long ki bala dan shusta kai ki la pa maki la kai na do chwa la da ki ups ki downs ki mo but they were so consistent ba ki la pori kai over ki dan taban ki making ki khasi jingi ki ba nine ki shot ki ba ni trishtam along kanon slam rai la ki ni ka bakin por shabari na makidar na sa jadi tanda kata disiplin ka commitment na di maka katahi ban postponing kigen te ke ga thong jo phi ban song spun kut na e ka thong jo phi and is quite part your world your mission last year na ni forward la achieve kan ni ta sa ke ba phi ko abnes e di jo jo phi ngate como coach de ka achievement ka jonga ka long ba masdang hiswa la dang ngalahi bangan penkir yung player jonga syubuk la dia coach jongka under 16 syubuk jongka Lajong FC ladang ala dan progress yung kena bondet sya ka under 21 dan mereka ka reserve team dan dia ulet sya national team katu bala dia achievement ka jonga como coach kan bala ala bangan penbeki yung kena bala kan mata kati saka kamram jongki wiki coach ki baken shinu taba kidan ki coaching goals ki jonga ki banga kwa kan akwa hai ka wika sing ka dan coach head coach kat tim ISL kan kawe kumsa ka kini ki Kolkata Giants kan kum ka mohon bagan ne ke ispen ko ni mang ate Kolkata ka pressure kam de ka bakai and kalau tambah tu very tough kapor bagan Muhammadan kalau very tough challenge na ki fans shati kinong be oro jadi beki loyal fans la do chwa and ada phim job ki games dai problems kilong kin up ye fisha ba ki bia ki brando bital kilong hadu kata ki fans shati Kolkata kan ya try bun ki players bla na ka stay ki coaches ki bla coach ki tip kalau kamu bakal ke football one very Saudi ni tolong very intense pitch game dia kata tadi boy kan and maybe haka future maybe ada lah kam no karta lesi aku ai ben coach ka national team kan mas rabu kumta kan na hapsa di goal sa dai gade ha ka any word defense position in dinong pet bar and gender hindi ang okay nakaliang ka jonga naka personal experience ko jonga kay ka bang ako share ko long na lada pide tanong ko bakam dan di pistan tanong ko ka business ka jong pit yai trish tambay yai minat bay when you can run din bu jing dwai be chom lay
Natip ba kibriu le si ting ting kinawa. Tang ya kakam na Shillong kamlong ting ting ki don ki after team. Đây tăng bao long phim đây là after team te là đạp sát đăng cái chiếc mũ bắn lẹ để về đôi yêu play là cái stung xin nhiều bị sự số bắt thêm nhiều bị tăng ba cái tí cái năm đây có một số tăng đây linh đủ hay hay anh thấy computer đào anh và bảo đăng cái này luôn cắm đây cái có một số cái đang là ít thứ nào đúng chưa đang để cái chân giá cái linh tiền chứ tăng ba phép long consistent bên để phim sắp body sẽ cái ba thua bên anh đã tài bảo cái mặt cái Kata cái message và long consistent và long give up. The one day play with that thon. The kadang yang lain ya dia will create your own luck kan sawan opportunities ke bidang dia bang George the kulis pun George. Baru jong pi the nget bro kan pek ka ya mesin dia long inspired ka setelah ini kan story jong pi. The one day ingin sa kenapa ingin if you national coach. Ya national dia bukan wa dia kulis pun